Pozdrav svima, danas imamo pojačanje, naša najmlađa ćerka Olivera mi pomaže, iako je kasno i vreme za spavanje, nisam mogao da je odbijem. Kao što vidite, nastavljamo da radimo na brojčaniku Lazara, tačnije na osnovi brojčanika na kojoj prvo pravimo nogice, a posle stvaramo piramide. Markere smo spremili prošli put i kroz koji dan posjetit ćemo brata Stefana Antića u Ćupriji da iskoristimo njegove vištine. Ako bolje pogledate ove dve nogice koje smo napravili, one ulaze u mehanizam i uz pomoć njih fiksiramo brojčanik. Na snimku se više puta može vidjeti kako Olja pipka mašinu, pogotovo ono što je kažem ga ne dira, ali ručica je privlači i sa trećim detetom nema kompromisa. Naravno, u ovakvim momentima moramo biti oprezni i zato decu uvek obavestimo o opasnim zonama. Verujte, kada deci dozvolim da budu sa mnom dok radim, to je neka neopisiva radost u njihovim srcima, pogotovo ako im dopustim da nešto urade, kao što su na primjer čišćenje mašina četkicama od opiljaka na kraju posla ili pranje narukvica od satova koje na kraju zajedno stavljamo na satove. Nadam se da uživate u ovakvom videu.